Ia wha maulungin pēr le vi inga o elo mātou tua, le tua te male alo ma le nganga pa ia, vi ia lo swafa ili nei fu ia fiafi. Whai fōra mātou lia ma nei teimi mātango fie o e te melo mātou wola ta mā, i lo lava anga le lei, i le saonga le mū, e ma le fi le mū lo nganga, te ia melo mātou wola ni aso atoa, ma ili tai au si o mai fu ni fiafi. Le mātou te whaftai le tua i hia te oe lo lofa ma lo wanga le lei. E nei fwoi teimi tā ua o mātou maua. Ua e mai ai mātou e whātau nuina na mātou Paul Klame. Mātou te whaftai atu i te oe le tua. Ono mea silsili ma mea le lei mea mātango fie ua e whaia moi mātou le nei aso mai li tai au. Si o mai lava fwoi le nei teimi o le fiafi. Ia whaftai tele le tua. Tele na walo o lofa. Me o e whaia mo i mātou e tai mai mātou e le ngata le ola ma le soifua mālolo ina o te ngata. Ma e a fwoi ngā ruenga mtiute na whenga iai. Le ngata fwoi lea o nai mātou whanau nei o onga. Sa mātou whioa e lunga o le awal tele ma so se mea na mātou e nei aso na lamatia le oti a e mātou so se mea. Whaftai le tua. I lo o lofa ma lo wang le lei. Mātou lia mail nei teimi. Whaftai tele ta mā, whaftai ono le whaolitanga e ala ia Jesu Keriso, le o mātou o lai se o langa fia ma se o langa sa loto, o langa mautinoa, le o langa e eil wha moe le atua, ono lo lofa ma lo wanga lei e ala i le whaolitanga ia Jesu, ia na ia. Fwai mailona soi fua mo i mātou, whai ele tōngi ola mo mātou ngisala. E le o mātou mawailau whaoletanga vi ia oe te mā, whaftai tele ni e fiafi mātou, whape atu e lelei oe le atua, whawau lava lo a lofa malo malu sisili e se te mā. Vi ia oe le ni e fiafi, ia o mātou o maifo le ni e fiafi le tua, o e sili fia lo mātou fia ai ia te oe, fia manuia ia te oe iau me ai wha le nganga o lau upu, le tua le nei fiafi o mātou wala au ia te oe lofa mai ma e whatasi mai nganga pa ia whaau il mātou Paul Klame le nei pō a mateina e lo nganga ia se i o lava fo in whae wina me umo la mātou o i le nei pō le mātou mta upu mātou tāra sangatu se i lofa ma e fsosoni mai ai mātou tama nganga pa ia wha matala ma ia ngā lue lava lo nganga e wha maalamlama mwhai loa mwha mausali i o mātou loto ia awa onga o lau fionga pa ia. Ma o fo ini mea lelei mani mea tā ua mātou te awa oina mai ai fsoswani lo mātou wola. Lo mātou savalinga o lo whaia nei. Uma lama fo ili ngā luenga ia e fo i mai pēia e mātou le whātau waa. Ia watu pēle vi inga o le wha manu e wha fo i atu i atu oe vi ia ma whaia ina oe le atua. E mea au pito lunga ia vi ia lo swafa mamalu. Watu ia to elevi inga atoa le tua lo mātou tama aua nei whaoa le tangata whaamnuia i au tangata ele nei fiafi ia se ia ho'o lava ina whae wina le mātou mta upu tu mau pēlo nganga ia e mātou na le mātou wala atu le nei fuia fiafi tama ala atu le swafo Jesu lo mātou li ima lo mātou whaola amene ia Whatalo whatu fo i le silasi o si o tātua tunu pele Samoa e lau whaasausau ngal ne fiafi ma lo le soifua maua ma le langi ma lo le folau ma lo le onsai fo le yaso i whaiwa mtiute na whenga iai e le nei yaso o mawai atu fo i tiute ma whaiwa anga i atu fo i ainga ia pe a whai o whapenao na anga i atu lungo ale tele o fo i atu i ainga whafonga mai ai ma lo le tiute ma lo le tau ma lo le ngā rua i tiute na whenga i nei yaso nisi fo i o lo alo atu fo i ngā ruenga ma tiute o nei fiafi se i o fo i stemi o le pō ia anga le leile tua ma whaamanuia le tua i atu to uma le nei fiafi ia whata alofo i o Samoa i au na fo i le tua ma o tō masiofo so se tō vine o whaafonga mai ma tāpoi mai ma futa mai le nei fiafi le tātou Paul Klame Pata alofa atu ia te oe le uso au na ma le tō whine. Ma lo le onsai, ma lo ngā lue, ma lo le ustaulanga le aso nafi, ma le aso tō nai foi. Ia lea ua tātou lia mai le amtanga fo le neiva yaso. Ia ma lo lava le au na, ma lo le launga, ma lo le folfola.
e le upo le tua wā ia le whangaino lafu mā moe vi ia le tua, whamanuia le tua ia te utau, whamanuia atu foi le tua ma whatalofa atu, e nai o tātou mātua tu asin sina le fiafi o lo o whapenao na tāpo i mai fo i le fiafi le tātou ngā luenga, ia mā lo lava le whai o le whaiwa, mā lo le soifua mauamalangi mai a te utau, tu asin sina, whatalofa atu ia te utau, nisi foi o lo mau o mali tātou por klame le fiafi tonu o mautanga se ngase, ia le ngata foi leo tonu o whale pui pui, ia e whatalofa atu le fiafi le tātou por klame ia te oe swafo Jesu le tātou lii, ma le tātou whaola. Vi ia le tua, ma lo lava le onsai, ma lo le whapalepale, ia ma lo fo i finau, i maftianga fo i ma lutia o lo whenga i e fo le vai tau, e le ngata o e o mamai ia o tau fo o lo tonu whale pui pui, ma lo le onsai ia ono o tulango i elso i fuanga le fo i vai taimi. Ia e le whangaloina lau fo i lau whenga luenga e peon tau o momoa, na nisi o ngā lulu i so se mea o whai ai ia tiute ma whaiwa le fo i fiafi, ia nisi o fo ia tu ia inga fata lofa ia te utau ma lol tau ma lol ngā lue e u fo ngā luenga nei po fo ia tu ia inga manuia vi ia pe le tua ai fata lofa nisi o lo mafuta mai so se i tu o nei lo langi tatu te ia nei ke lope po fe lava se atu no po fe se i tu o lo e mafuta mai ai mai fa longo mai pa e mai mo mai el tatu por clamele nei ia e fata lofa tu ia tu utau ni fia fili swafo Jesu lo tātou lii, ma lo tātou whaola. Ma lo lava le ngā lulue, ma lo le saili ma lo, i el whenga i fo i o tātou le sailinga o le manuia, mai se o lumanai o nai o tātou ainga. Ia, ma lo lava le onsai, ma lo le finau, i le sailinga o le manuia, wa se lumanai mo nai o tātou whanau. Ia wha manuia atu le tua i atu tau, i mea o lo nofo mau mawai, e le nei le langi befo i mātou, o lo au mau ma nofo i niusila nei, ia e whapenao na tātou tuatu le tua, ia mea umama tātou saililinga, ia lofa le tua, whai lava le mwhamnianga le ngata mōna ia tātou whanau, ia amo a inga o tua lava, ia ai o tātou mai e saili le manuia, lofa le tua whamanuia atu ia atu tau, e le nei e fiafi ma le tātou maftanga. E le whangaluina nisi o lo asiasi mai tonu nei aitele o kilani, e foi nisi o mafuta ma le fiafi a foi asiasi mai e le nei ai o kilani fata alofa whaapitoa ia te utau nisi o malanga mai foi ono fuafuanga e o fontanga maftanga ia fata alofa ia te utau nei po fai fo stei mo mol nei fitoa e whaafonga ma e whalongolongo ma le tātou por klamele nei tutu le Upega ile Loloto fata alofa whaapitoa ia te oe e le swafo Jesu ia o le tātou por klamele nei tutu le Upega ile Loloto e peona masania ia song fuata itasi ele tā le walu, ia lea fōua, a mai ele atua lo soifua, ia, ma lo foiola. Whātau nuina ele tātou maftanga, o le tātou Paul Klame, tātou te whetufa, ia ia batu fōi, ni motunga awha, mai fōi so whingalo i steimi o le whaiunga o le tātou Paul Klame, ia, tātou tu whatasi, ia ma o tātou mauaile manuia mai le tuala ia na fionga pa ia, tā lofa atua ni fiafi ma wha manuia atu fōi, nisi na whaamana tuina o lātou aso soifua le nei aso, ia whaapitoa lava le whaata ele whaamanu ia anto le aso soifua sia o masiofo, tina ia lola, ia pol tina fo o tamaiti, ia lofa le tua, ia ma whaamanu ia atu ma, fua ia tu nisi tausanga stele ia te oe, le tina ia a wālama le whenga ia i ma tā tiute, ia mese fo ia o si o tātou ainga vi ia le tua, ia o le nei fiafi ia le a tātou la fo le tātou mtaupu e peo na masani ai. Wa e foi la lau tuspa ia mo foi sa peni msa wapi ia na va ele o le a tātou tatal no le tātou mtaupu ia ma ele o toe umi fo le tātou mtaupu ia a fai fo la le umanei ia fa le vai so fo. Wa e vi ia la le tua e le fiafi le tātou talanoa le tātou mtaupu o whengainga, po le upo le whengainga, covenant. Mai, a tātou tele i o le tātou mtaupu, no ona toe, au mai lava o ni vaenga tāu o le tātou mtaupu, e mese fo inisi ua, na misia la mtanga mai o le tātou mtaupu, le tāu o le nei upo le whengainga. E le ngata o leo langa ia so faiso, a tonu fo o le fionga pa ia le atua. E se le whataua ina o le upo nei o le whengainga. E alana tā ua le upo nei o le whengainga i moi tātou.
Langa o so uma na soifuanga tātou te olai. Tātou te olai whiangainga. We are always living under some sort of agreements, some deals. But covenants for e tusai ma le upu le tātou te whaongaina. O le upu whiangainga o lunuinga. O se mahali lienga. Maua i teimio whaatau ngā tā vale. Teimio ai te li uru fale se fale o se ainga. O le ai rent ai ia e le ngata fui leo le whaatau so fale. Ia e le ngata fui lea ia o ofisa malanga. E o maa mo meo o whiangainga. Mo meo agreements po deals. E whiangai ai. Lesi vai po lesi tu, ma lesi tu. Has to be two parties. E ma whai e yunga possible pe whaataunu wina. Ia le me tau ole whiangainga. Nono winga ole tāua ia ma le laute le, ma le loloto, ma le au ngā, o le tātou whaongaina, ma le tātou talanoa i le nei upu o le whiangainga. A wai whaamanatu mai e voe e tātou. E ese le tāua tele o le whiangainga, i vaenga e peila o mea tāua nei, o le whaamaoni, o le ono sai. A wai o le whiangainga e yeimo meo a yeinga. E mo meo common goals e set up ma whatatitia. Ia o na ole o vaenga e lua e ngāru lue ma play le pāta le ma ngā lue ma whaile ngā lue ngā le tu aisa. E fia whaelele achieve pe fia whaataunuina pe fulfill pe whaamanuia ina le taunuunga pe ia tino mai. Ia inga ma mea uma na whaatatia i le teimi na whai e whiangainga. O le whiangainga, o tele la whiangainga, ia mo me, i foi mo signs o meni o whiangainga. O signs o meni o whiangainga, ia o pepa. E matua tusi lele iai lau saingi me wapenga. Ia, pe o whailonga le na, whailonga maaia le na, e toio iai le deals, e toio iai le agreement, e toio iai condition. Po a mea na ia, mo minga o winga e o fo ia i whiangainga o mene o leolanga ia so whai so ma me whiangai e tātou ma le te leo o tangata, o isi tangata. E iei mo meo whailonga, e wha mausali iai, ma whai ma vainga, e tuli matai fo iai inga, ma tu la fono, ma mea na ua wha mawina, ia lona wha taunuina, o mene i o whiangainga. Sa tātou tāu e la mtanga o le tātou tāu pul nei. E tāu tele ia ma mene o whiangainga i le upu nei o le malilienga. A wae sau me le upu e peru o le perit, o le perit o lo nuinga o le upu lea. O folanga ua malilie iai. O promises o mea ua uma, promises that both parties agreed of, ua agree iai i tu uma lua. Ngā rurue lea, and they will work towards this goals or this common goals to achieve and to coming to hand. Ina ia o ia im whaataunuina ma baia ia le tino mai. Ia pe foi lao le atua ma maona tangata. Le atua na mata mai lava e lona whainga o le tangata i le whiangainga. O le whiangainga conditional, e ele conditional le whiangainga a mata ia e le atua ia lana whiangainga mali tangata. Le ntatu tanoa i le mea tau o le Adamic covenant. Le ntatu tanoa e tolu vaenga. Na whai ia le whiangainga le atua ma atamu le amatanga. Ia o le whiangainga na whai le taimi o le innocent, taimi o le mamama le ato o toa le tangata. Ia na whai ele whiangainga. Watu e maltu la fono le atua e peita iani. Ia o e maisi whiangainga whaapopo ia i e lua i le whiangainga le ona uanga sala le tangata. Lo inga nga amata i le vaenga o le e tena, o le e tenika, o lo inga o le whiangainga nga le tua na whaia matamu i e tena e te peita iane, ia ua whaia lai atamu. Lea la na whaia i loa le whiangainga le tua ma atamu. E le tūlanga o whaasalanga ma mea o le a whaia, e le tangata o le tina, ma le tamā, ia masātani, whaia i le whaamisinonga, ia o le vaenga la nana whaapopo ia, nai whaingoa o le Adamic covenant, a le Edenic, ia po le e tena, ia atamu, ia ai whai ua iloa, i le
tūlanga o le redemption, o le covenant na fola i le tua, o le aia saunia, le faa o le tanga, e le lumana. Ia na ia uma i tono jus pa ia, kene se momuwe pe lua ono o le tolu sifulu, vaenga momua, le promise, le folanga le tua, ia a tamu, ia o le taimi a lua te sea, ia, o le mea leo le atupu ia toi, al taimi o le whengainga na, taimi o le mama. Ia, sa oele le vaenga lo na lua pe ono taut, kene se lua, fai pa sifulu ono, o le sifulu fitu, taimi o pa u a tamu, ai o mai lo le kene se tolu, fai pa sifulu ma lima, fa malama lo le tua le mea le ai, o le a nofo le tangata, ma fai lana mata faioi e tusai, ma le ai ma le afu, whanau ma le tinga, so solo le ngata, ia sa atani ia le ngata ilo na manava, ia ai whapenau na tuli mata ia iloa e le tua, ma lana fuafuanga mamau, o le redemption, po le faa sawina o le tangata, mai ile whanonga, ia po le pa u lea na pa uai a tamu, ma eva mai le ngasala, winga wa livanga plan e le tua, ia se wha le tanga po se wha sawina, tue wha sawina mo le tangata. Tato mai le whengenga ia Noa, ia o le whengenga Noanic, covenant, o le whengenga. O le whengenga mua la atamu, e fōlinga mai e pe, o le manatu o skola e le aise, fōlinga mai e le aise a vo i se sign, peina fto a mata i le taimi o Noa i le lalolangi fou ma le toi whainga o le new creation e le atua. Na mata i loa ngā dio le atua ma le tangata ma whaia i loa ma wha mau whailonga. Mo meo whailonga, mo meo siol ma whailonga i loa ai le wha maoni o le atua. E toi fōi ai ma toi wa ai pe o le meleng tātala noa i pepa e sengi o whengainga ma mea uma tātou o pe o na iai inga i taimi o whengainga i nei tātou te olai. Ape na foi noa, na fai le whengainga, o le whengainga, na fai i le whailonga o le nua e le toi o mai se lolopo se mala e toe ave ese o mai tangata o le lalolangi e toe tau sefe le tuani nai tangata e toe fai ai se lalolangi fau, le toi o mai le nā mea. So winga so staimi tātou te vai ai le nua. E wai pita te vai ai le nua te mi foi e pe ua mou atu, a matanga mou atu le maa ele ngā o se matangi mantimunga, a mata ona a tangia mai le te whalangi le file mo ma le langi le leia. E se le māneia, o stemi a tau te vai le nua, tau te manatua, le whengainga le tua, manoa. Whengainga Abrahamic covenant, i ana tatu te lo, whengainga na whaia le tua, ma Abrahamo, o le amatanga lea, o le folanga le tua le kenese, tolu whai pasuma lima, la amatanga lea, o le a maua se tama le whawhine, ia whamaisi o le whawhine, o Eva, ia whamai fo isi e whawhine, ia o ai fo o Maria, sau mai le nu o Israelu, ia, po whea lawa te tonu ia ima, whaelele te langolangoina, o le tama le whawhine, e le kenese tolu whai po suma le lima, au i la lena a mataina na sa ili ia le wha o le tanga, le awala o le ahui mai ele wha o le tanga mo le lalangi. Su el tangata ele tua maua Abrahamo, whai le la whengainga ele kenese sfulu ma le lua. E o tulu fo ia ele mta abu suma le lima, suma le fitu, ia whapenao na toe whafouma ele whengainga le tatu te loa na wha mau whailungaina ele tua ma Abrahamo, ia ile peritomina ruinga o vai ese mai le tua le ainga lea, le nuu lea, ia, po le tangata le tu tasi mai umo le atu tupu mai ai, ma se maa lo le atu tupu mai ai. E wha ilongaina pe wha mau wha ilongaina i la tau, o lo ringa o vai ese mai, le winga ngā le peritomina, wa separate mai la tau, wa wha mama ina i la tau mo le atua. Nā la iai le whengai ngā le atua, ma Abrahamo, ia, tātou se e mai eila i elen sa tātou tala noa i le whengainga wha Palestina, whengainga lona whāna whai e le tua ma le tangata, ia ngā dio laila le tua ma Abrahamo, e le kenese sfulu ma le lima, lona whai upu e sfulu ma le valu, e o atua e lusu ma le tasi. Mai nai upu whapea, o le la vaso na o si ai e le tua, i le whengainga,
ma Abrahamo. Ngā lai tau meilingo Abrahamo a o le whengainga a le atua ma le nuu o Israel e tusai o le lau ele. Nei upu whapea. Ua whapea ane ua aufo ina atu le whanua le lau ele mō lau whanau e a fua mai i le vai tawheo ai kupito ia se ia o atu i le vai tawhitele o Euphorate. Ngai e upu whape na i whai upu na o le whengainga lana o le whengainga wha Palestina ringa o le whengainga o lona lava whailonga po lona wha mau whailonga i loa ai ia le whengainga le tua malona wha maoni o le lau ele it's a land, an estate o le mele i nei so stemia e ai i Jerusalema ia ma le nuu e maise le mea sa o lo iai le nofoa ta vita sa nofo tupu ai ta vita o le a whai ele nofoa o lona atali o Yesu i le malo o le millennium luminai o le lau ele le na o i nā le promise le tua na promise i a Abrahamo o le aia whaia o le aia fo ina atu mo ia maana whanau o le lau ele the promised land o folo folatu ia mataulia le tatu te loa na whengai le tua ma mose vai le si pe fase lau tolu se fulu tau sanga na vai Abrahamo ia ma mose ia to e sau foi le tua to e fa manatu ia mose le whengai lava lea le whengai fa Palestina pe a langa mose le la alu ave le nuu lea i le lau ele lea i le promised land to e fa manatu to foi le tua ia mose i le teute no me lus fulmaleiva ngai ele fai upu fulmal tolu ele ngata foi lea o le teute no me tolu se fulu fe mo mua e o le tolu le fu to e fai atu ele tua o le lau ele lea o le auto wo e fai ma o tou ma o tou whana o le auto no nofo ai o le lau ele teute no nofo ai e wha amamau whengainga la lea wha Palestina le lava la o maltemingi whengainga lava lea o lea e vesi, lea lava e tupu ai tau e le temi le isa. O lo o atu nuu ma lo ma fili o Israelu ma lato vangavangaia. Tua oi umama, nu o lo si o mia le lau ele o le tua, le lau ele le o le promised land, po le ele pa ia lau ele pa ia o le tua malo nu. O lo mo i ai ma lo te tele o le lolangi, lato te fia mawaina ona e matua e iloa e ma lo te tele ma tangata ta mamai o le langi msusu e ngai mea tau lau ele i mea tau a ta mau ainga o le lau ele pitu sili lea na ta mau ainga i le lalo langi a toa tonu o lau ele lea lau ele lea o le promised land le lava lae o me te mingi o lea lava e tau e lava nuu ma Israelu o le nuu o le tua ia tātou o mai lola ia le whengainga le tua ma Mose, Mosaic Covenant, le tātou tana no ai. Mata mai lava le e soto se fulu iwa mai i le maunga i sinaisi o tu lava le mata upo e lua se fulu ma le wha ia po lusu ma lima. Le te leo le tāpena ina o le whengainga le tua ma Abrahamo, ona o tu la fono. Tu la fono. Wa tu la fono voi, ia manatu isi. Ia o le sapati, ia le whaamau whailonga o le whengainga lea le tua ma Mose. Ia ai manatu fo le tō tele. Ia o le tūla fono. Ia ona o le mea e vaia, langa o le sign o se mea e vaia. Ia o le sapati ia o le aso. I loa e sesi se aso, ngā o mea e whai e tangata i le aso, i loa i le aso. O le tūla fono, o le mea vaia e o mea le teimi nei o la lava i ai scrolls ma wha maunga ma tusi ma mea o lo o la ai tangata Israelu e ui a ua lona wha o ngā ina ua fio mai Yesu ma mai le mea tau o le fulfillment tu la fono la pe o se vainga pe o se wha maoninga lea po o se wha ilonga lea o le whengainga wha mosaic ia po le whenginga le tua ia ma Mose. Ia nana, matau le whenginga le tua ma Mose. O le whenginga le tua ma Israelu. Na tua i Mose le va. Whenginga lea.
me ka ole conditional covenant lo ingo le whengainga ua whaile mali li yenga i tue lua ia wa pe na uta o le sipo o le tele au si whengainga o le whengainga e pei ma tele a ele tau tala mainga o le tue tasinga pa wal me alisi tu o le play o langa part o le ustai o le whengainga le ale tua malo na nu e ala ya mose o le ole au e whai mo la tau le nu lea bei na whai mai le tua e whaalua le ana tali le nu i le tua tali atu ya mose ia o mose ngaru whai le tua o le ngana le ale nu na ile soto sum le iwa whai upu e valu ma le whai upu fo e mta upu e luse fulu ua tali atu le nu i le tua i upu e pei ona whai atua i wa mali lie ile whengainga lea mai o le amatu whaia mea uma wa whetalai mai ai lo mātua tua ia e mātou. We agree that we are going to comply and keep what our God has been instructed to us today. Wa ia whatonu mai mo i mātou i le aso le nei. Ia, na. Dato o mai lola ia lea i le Te lea le whengainga ngā le tātou te iloa e tau o le whengainga tuai po le whengainga mose. Whengainga tuai. E leo le whengainga tuai le tusu pa ia a o le Old Covenant na e tusai ma tusu tusinga ma wha maunga a tangata skola le tusu pa ia ma lo lātou wa aia ngai ele a fio mai o Yesu. Ia si tātou o ti ai wa whengainga muli na a. Ai o le wava ainga o le whengainga tuai o le tula fono lea, o le whengainga fau, o le sau Yesu, e mai le lofa tu noa, malingi lo na toto, e whai ai le tō ngiola mo le tangata angasala. Ia, tau lia la ua uma nei la le whengainga le tua ma mose, a le la uso so mai ai, ma le whengainga a le tua ma tāwita. Lea la tātou te fia tala noa ai, ma whata waina le fiafil nei. Le whengainga lea, lona ono, o le whengainga le tua ma tāwita. Davidic Covenant. O le whengainga le, ia matau lia foi. Lea la wau fale atu tangata o le tua e le nuu na fola fulaina. Lea wau fale ma whai mo i la tu no foi. E tu sa ma le whengainga le tua, ma apara amo o le latu lau ili ele lea. A e sa le i omi, a e latu fia whata i tai i ma lo tutua oi. E le fia whaia leo so latu tupu. Ia u tatu lo ina le tala o se nuu sa amatua soli whengainga, a mata mai a le whengainga manoa. Whata i ta inga o le whengainga ma mose. Na soli lava le nuu le whengainga. Ma le atua, ai whaato a mata le sabalinga i na ua o ese mai i le maunga o Sinai. O le la ua o atu i la tau i le nuu na wholfulaina e nofo ai. Ai sa mawai ni nai sene turi pe lua pe tolu foi. Ai ua matua i mafia fia le amio le anga, ma le whaalong te tā, ma le te, ma li liu ese mai le atua ai tā puai i tupua ma atua ese. Ua wai mai le tua, na whaatu lai mai le tua o me tau whamasino. E mai si tau fisoswani le whaingtao le nuu. Tau toi te tai mai la tau ma mai tu tonu ole. Whamanatu i ei whengainga nei ma mea na la tu o sia. Ai ua mana na o lava le nuu e fia whaiso la tu tupu. Tangolo le tua mai le tupu. E ala ia Samuel o le atu le uli ia ele perfecta mua ia po le o staulanga mua foi. O Samuel. E mana o misa la tau tupu. Fia mosa la tau tupu e pei fo isi malo. Ia, tangololo le tua mai le tangata mai le tu ai ngo sa peni a mina ngo ia saulo. Tatu loa. Mai le tua saulo, mai le tua tali mai le tua i le latu mana onga, mai le tupu, mai lo saulo, mai lo fai mo latu, no fu tupu, fai ele latu political government, fai le latu tupu, fai le latu, ele fina nganu le tua, fai se latu tupu, tasi a le tupu ma le te itai o le nuu lea, e operate mai le langi.
Iwia na ia na tai mana profeta ai tasi ale one king and one authority. God intention was to operate everything from heaven for his people. E fau mai le langi le pule le tua. A lela u tangi sale nu e mai se lato pule, mai se lato tai. Mai se lato tupu. Ia ngalanga mai saulu, ai mai saulu. O se tangata na matua te le le whawhitau. Te le tua. Ia tangolo le tua tu eve ese saulu. Ia mai le nofo ali. Ia na umawaile te le utau sanga, msaloi. Ia o tua le fase fulu mon tupu tau sanga ngai saulu. Minga o na umina ia saulu le nofo ali. Mulmuli ane. Sa toe au mai le tua le tangata mai le tua ainga o Utah. E whaila masui o saulo. O lona ingoa o Tavita. Ia, saulo Tavita, tau teu mea whaapolkiki ma mea sa whale tonu o le tūlai mai o saulo le amatanga, whaatūlanga le malo, le pule, ia ele ngatai lea. O le mea lama na mana o le tua ina ia whaatūlai i Tavita. Wailo e silfie le tua. One of the reason why God raised David in his time is for him to conquer the enemies of his people. Ina ia whaato i laloina, ia fili o lona nu, malo i mea tautaua. Ia ua vela le mea na whai e Tavita, ma le tautia o Tavita i taua ma me whapena o matua longolongo a Tavita, al taimi o lai ola saulo a alu Tavita e tau, ia, na e ala langa i whawhine, mama ia u whasia e Tavita, taito afe a whasia e saulo, taito se lawa i se alema tautia o le tūlai e Tavita. Si o la walai na vea o ia matupu, na vea o se tupu sa manuia mea na ia whaia, na fia o ia ile atua, sa manuia mea o mana whaia e Tavita. Sa ia la vea ina maile nu o le atua maile te leo filima, whaatūlanga ina le authority le pule ma, le pule sa wha maua laloina e le tūlai mai o saulo. Na o ina manatu Tavita, ua te tau, wa o le teimi o te tau na whai se fale o le atua. Se fale e fio ai le atua, ia mawatu le nu o e tāpo i ai. Ia, na e whamatala uma mai lava i le nofua i ngā tupu e luasfulu ma le lua, ia le tala i le tau mawhai o Tavita, luasfulu ma le tasi, ia na e amata atuai, luasfulu ma le lua, ia ua tali atu ia nā tano ia Tavita e tele whaia se fale. Ona na e whamatala mai na, ua toto lima e le tele whaia se fale. Ona nau ta inga nā o Tavita, na te fia whaia se fale. Ai pete ia, nol fina ngano le atua, e na tele whaia se fale. O le whea ngainga la le atua ma Tavita, o lo o whaia i le lua le Samuelu o lona mata upu e fitu, lona whai upu e se fulu ma le lua. Talo le lau whai tawina. Se fulu ma le lua e o lava i le whai upu e se fulu ma le fitu. E whapela le whai tawina o le whengainga. Le lau osi le whengainga. Na mana o Tavita na te whaia se fale. Ai tali mai ia le perfecta le tua e whai atu i a Tavita. E na te le whaia se fale. A le whengainga la lea. Whengainga la lea le tua ma Tavita. Ua whai atu ai le tua i a Tavita. I le mea o le a ia whaia. Whafonga la le whengainga la le tua ma Tavita. Mai, ua wha ato ina o waso, ma e ta oto whatasi mauta maa. Ona au whaatuina i lea o so lau whanau pe ama vai atu oe. E tupu mai ai ate oe, o te whaatu mawina foi lona maa lo. O ia lavana te whaia se fale mo lo ingoa. O te whaatu mawina foi le no whalii o lona maa lo e whaavavau. E whai au maona tamaa. E whai foi o ia ma o watali. A ngasala o ia o te aoa i atu i a te ia ma le sasa o tangata, ma tā a tangata. A e le ave ese ina ailo ua lofa i a te ia. E pei o na o ave ese i a saulo. O le na o ave ese i o uluma. Pai po suma leono.
o te whaatū mauina, whai upula le tau, o te whaatū mauina, lou a inga, tawita, lou a inga, ma lou ma lo, e whaavavau, i oluma, e mausali le nofua li e whaavavau, e pei o nei upu uma, ma nei mea uma, ua wha lia mai ai, sa whapea o na tautala atuai o nā tano i a tawita. Mana onga leo tawita, wa watul mana onga o tawita, e le tua e na tari mai i a teia, tari mai le tua i a tawita, e ala i se whea ngainga. E whai atul mana onga o tawita i le tua. E sau le tua tari mai le whea ngainga. So God replied with a covenant. Na e whai le whea ngainga ma tawita, ai la vea ai malon au ainga. La mata tua ilo nā talii o le a maua, ia o le a whapenao na whamanuia, ia maa vea ai, ia le nofua lii, o le nofua lii o lo wa talii. E whai mai e leise ngā taanga, e whaava vau lona nofua lii ma lona maa lo. Nau siala ia e le tua mta vita o le whengainga. E ala i le folofola atu e le tua i a tā vita, o le a ia wha mamaluina lona ingoa ma, o le a ia wha tu lai maia se tasi e tupunga mai a teia mai lona laina, from David's line. E avea matupu e le lumanai, ma o lona no fuali ma lona malo, e le ai sona ngatanga. Ia matauria la, a misi le tātou wa ai le mele, ia o misi a toa le tāu o le whenginga lea, o le whenginga lea. O le foi e te le la vale, le pipi i ai o nu ese, ni whenginga lea, e le na o le nu o le tua o le foi a fia tuai ma tātou nu ese, i le whenginga lea. Nanga o le whenginga, e le o se maa lo ua tūlai mai ma tupu le teimi nei, le ai o le whenginga, e whaatitau a ngai i le maa lo i le lumanai. A le mea nu whai tuai, a wani misi a tātou, langa me whai ono tātou wa ai whapea. O solo mona lava le autu, o le whengainga lea. Yes. A tātou wa ai ai, o nai whaatatau uma upu ia, o le folfolanga le tua ia tāvita. O nai whaatatau i lona tali i lea le aso so o mai, i le nofo a li, e a vea matupu. E alan tātou lo tāvita na voi whamai le tua a whai fo i anga sala, e ngā tātou te loa. Ia, te le anime whale tonu na iaia a Solomona. O ia leo le a whaia le whale mo le atua. Whamai lola ia leo le aia inga po le tūlanga, le promise po le folfolanga o le whengainga. Whamai o lona no foali, ma lona malo, e whaava vau, e le aisenga taanga. His throne and his government will be forever. It will be everlasting. Ele ai se ngā taanga o le malo lea. Ai se o tātou fisili la. Na whaavavau se no fo inga a Solomon. Ele ai ele i whaavavau se no fo inga a Solomon. O le no fo inga a Solomon. Na mawai, na uma. Ai ole ainga po ole tangata le whaamanui e le atua i o tāvita, whamai o lou ainga, alona winga ole no wha li o tāvita. Le no wha inga le, alona winga, tātou te loi i, ole folfolanga lea, e pi e fōlinga mai, sa whaataunu uina se vainga ole vaenga mua mua, i a Solomona. Ai sa Solomona na whaia le whale, mo le atua. Wa Solomona len whaia le malu le atua. The first temple was called the Solomon's Temple, o Solomona na whaia. Ia pita iane. Ia na tele a fo ia mionga whale tonu o Solomona lana no fo inga. Ia ma ele i whaava vau lana no fo inga, malona iei le no fo ari. A o Yesu ke riso lea e whaatitau iai, ia le whengainga lea. O le alo tāvita, o le ata li moni o tāvita Solomona, o le ata li moni foi o tāvita, ia Yesu ke riso, o ia lea, o le anofo i le nofoa o tāvita,
E le tupu la le mea na. It's yet to come. E le tupu le mea lea, le folfolanga lea po le promise lea. Wa umatu ia unga tupu ma le nofo alii ma ua le o to yeise nofo alii o ta vita o iai isiona le taimi nei ia po tonu Yerusalema. O le tuspa ia lava ia o lo manino mai. E iai le taimi e le aso. E toi foi mai lava le alo ta vita. Le tupu o le malo le atua. Maia nofo ia le nofoa o ta vita. Ma lona malo e le ese ngā taanga. O le whaataunuina la o le whanginga lea le tua matavita. E whaataunu i le teimi e toi a fio mai a Yesu. Ma nofo tupu i le nofoa o ta vita lona tamai tu tonu Yerusalema. Ma whai o ia matupu. E le ngata la o le tupu le o le whaatali e Israelu ma le malofo i lea o le e whaatali e Israelu a ele o manino le vaai a Israelu. It's not very clear to their sight and to their vision. E leo kilia. Ai ole malolea. Ole malolea o lea e whaatali ai ia Israelu, isi aso. Na iloa e saulu latu misia, la iloa i aile taimi i sauelo latu tupu, la lava, they're still expecting their king, their Messiah, their savior. E sau whaato i lalo, ia malo ia e wha lave ia i latou ma whai e loa le malo o le atua e tupu a Yesu ofia ia Israelu o le a latou whaatua tua matalia ina Yesu ai ofia tua i foi ai manu ese e whaatua tua foi matalia Yesu o le Mesia tasi ale awala o vaenga i e lua i tutonu o le malo lea malo lea lea e whaavavaulo na nofo ali e whaavavaulo na malo. Kau lia lea se malo ma tau lia Samoa. E lea ima se malo o iai le teimi nei lungon funga ele e whaavavau. E le teimi e uma ya malo nei. E tu uma e le tua i lalo malo nei. Se e whaataunuina ai upo le tusi le whaalinga e whaatolu leina langa mai le tusi le whaalinga. E upo le valo anga. Ua pa u papelonia. Ua pa u papelonia tele. I le taua le amaketo. O le a whaato i lalo a Yesu. Le tupu. O le malo le atua. Whaato i lalo a Yesu. Malo ia. Malo fili. O le nu o le atua. Ia mawhaia i loa e le atua. A Yesu. Le wha o le tangatele. La vea i mai a Israelu mai li tultino. Ai tu e whaolaina e fo i mo lato anganga ina ua liu Israelu e le to yai no more excuse no more wondering no more question mark is ya langa le ua lato vai they can see what Jesus is going to do for them. He will rescue them from the enemies le tawali amaketo. Pa wale mea Israelu e whaile, te ofo pea whai ise Israelu e toi maa le loto le teimile. Ai le ngata, ai wile, le awha baltus pa ia. E ia tangata e wha maa. Nero inga ia, loa i ile maa te leo loto tangata. E ia tangata e wha maa. Alto tele, the multitude, the majority of Israelites, Israel will turn and receive Jesus as their Messiah. And that will be the greatest harvest that ever recorded in the Bible. O leo mai o le nuu o le atua. Matalia lo Yesu. Lena la tu misia momua, lena la tu te eina momua, le fio mai Yesu, mawhanau mai e le whaleo man. Lea la o le a, toi Saulo. Yeah, they got no choice. Lea la e la winga le whenga ni e sel ta ua tele o mota tau for Israel. Esa leo whapipi ina lava i tātou i le ala e tasi e tusai ma Israelu, ma Iuteia, ma Israelu, i le a tusi a Roma, i le whengai, i le Roma mtau pa suma le tasi, ua sua i tātou o le olive vau, i le olive lelei, o Israelu. Whawhati e se isi ona la, e whapipi i atu i tātou tutonu, whamaila i a leo Paulo, ua sua whaatasia i tātou le sua
o le o live le lei. Lona pongai o Abrahamo. Doinga, ola vea toi matatou. I le whenga lea. Ona e le whaapito le tua masona alofa na o tangata Israelu. E le teimi o lana wha o le tangatele. Ma le taui, ma le sele selenga. Po whea o le atua i le tangata whaalonga tā. O whea voi o le atua i le tangata loto maua lalo. Ma ta lia le upu o le atua a o fola ina. E le taimi le nei. Ma ta lia ai Yesu. Aisa awai le sao lava se tangata i le malo lea i se ingoa lava o se lotu wha mole mole. There is no way that we can enter or access into this kingdom's gate out of any label, any name, any reputation. Le aima se mea e mawhaiai o na ulufale le tangata i utei e tutonu o le malo lea, pe ulufale fo le tangata nu ese i tonu o le malo lea. Na le tasi lau. Na o le faa tua i a Yesu Keriso. Na o ia o le ala upumoni ma le ola. Pe ona whamea Ioannes fulfalo na whai upe ono. Paua lea o le ala le tama. Paua lea o le ala le manuia. Wa na o Keriso Yesu. Amen. Po ala me whai e tā vita malona awainga. Leo whai le whea ngainga. Leo whai le whea ngainga. Pau ar mea tā vita malona awainga. E o mai lawa le taimile nei. Israel wa mise lava. Tangata i utei o lono nofo tu tono i Jerusalema. Pau ala lato me whai. O le wha maoni. Maoni lea. Wha maoni i le whea ngainga. Ma le atua. E ala i lo lato muli ma tausi. Upu ma folanga. Ma mea o aia inga o le whenga lea, a le atua matavita. Wao, i le whenga lea a le atua matavita. Lea e whaatali a iei tangata Israelu lo lato malo. Lea o i le whenga lea matavita. Whaatali a iei lea lau te loa, o lea e iei a le teimi e sau e lo lato malo. Ia e soamponga, e sau le malo. E sau Yesu o le tupo le malo. Ia e te e ina. Ia matoi whaasa te ruina. So soani ei roma le lato ngā ruenga whai whaatasi o le whaasa tauroina o le mesia ma le tupu. Lea na awina mai o le tupu o le malo lea. Aisa, o le loto ita ma le loto mataua. Wa le whai a Yesu, Jesus did not meet their requirement, their desire. What was their requirement? A Messiah to come and conquer the world. Mai le malo Israel lunga. Fai lo le malo, le fe mo le malo ta vita e fa ba. Le fiu e o foi so Yesu e le malam. Yo ala si tia Yesu le. Ele langi kenese a ile tu sanga luenga mta mo ala ve vesilia. O le e to sa to for tai le malo. Are you coming to establish the kingdom for Israel? O le was Yesu se quasi se que le mea ko ke pisi ai. O ke pisi le mea le tai o no o lona teimi. Ai tu le tala ina o le tala le lei o tau no tele mai into fesili po feko kaunko wo ai. O le lalolangi. Fe mai lo Yesu. Awane i o to ese mai Jerusalema. Se i o to maua le mana. Ia wai lai fesili akul malo fe mai Yesu o e tala i le tala le lei o le malo. Tarry at Jerusalem. Ono sa'i fa'atali. Tarry there until the power of the Holy Spirit. Si o na saulanga nga pa ia mai le mana. O le mana na tu te o ailoa. E tā lai le tala le lei. O le malo lea ko ke whai mai wa kaunsau ke mingi. Le malo lava lea. Le lava e o mai le teimi lei. O le lava tātou te tala. Ina lava le tala le lei. E pei ona whai mai Yesu. Tātou te o ma le mana o le nganga pa ia. Until now, those words from Jesus is still effective. Still works within our lives as Christians, as believers of Jesus, that we can go into the world and spread the good news of the gospel of Jesus Christ. Tala le leina, asa ina ia tu tele tangata. E sau le tupu.
Sau le tupu o le malo o tāvita, le atali o tāvita. Sau le tupu, ua ready atu le malo. E le ngata ua ready, ua matu atu o tele tangata o le malo. Ngai lua malo i el keimingi, o le malo le atua, ma le malo sa tani. Na tu se sifa upunga. O le malo Israelu. Le Israelu fa le nganga tu imtato honor Yesu Kristo. Ma le malo Babylonia. Babylon system, and the system of God's kingdom. That all its condition and all its instruction are in this book. Le kongus pa ia lea. Le upu whaavai, constitution, le upu whaavai ma aia inga, ma mea umatau le malo le tatu tal noa le tu ali tu tonu i. Ngai te leo whaita wa ngā leo sae tango iai. Whaita atu ti fia maa lama il mea tau le malo, to angai whaita utu sia evangelia. Because that was the essence of Jesus' message. The central point of Jesus' message. O le au tūma leo ngā tu tonu o le whiawa Yesu. O le malo lona tama. The kingdom of God. The kingdom. Whamai e pei voile, e pei voile. E pei voile upenga na lafo. E pei le malo le atua o le e pei o le fuor snap. Mea uma o te leo whata oto na whai Yesu. E whata tau lava. I le malo oisa. E se le tā ua le taimi lei o le tā lai o le tala lei o le malo. So se mea. To se mea. E tutusa lava lo walu i inkia. Whaftai tangata o lo o i whafo. Al to tele fo ia. O isi tangata ia e ola i se o langa whano. Ma leo langa i mana o mia lo tau iai. Tau iai. Tono o whai ngā luenga. O le tele i o mission field ngā iai tono o kongo o whai ngā luenga. Ma so se mea. Shopping center. Bus stop. So se mea te tūtū ai a iei lisi tangata. Ia te loa. Talo i le tu e whai loa mai. Give a revelation pe taune tala noa iai. Pe ua ia maua ke riso i Yesu i lona so i fua. E le whai ai. Pe e ke fia loku le mlengo ana mako. Loku le ka ua mako kele ngai ke iloa. Le ai au ke whai whapenga. Pe ka ule ngola voi fiau. E te lo fol mato voi fiau. Mai sa rangi ke iloa e lo well known lo voi fiau. Le au ta ua iei sisi. Au ta ua iei le tau iei Yesu. Asa waila. Ia le singa awala. Ese a awala ole. E whango ngota i e maua i au le malo le atua. Ese le ofe. Ese le upenga. Ia ese voi le velo. Ese voi whangapusi. Ia kele hiu awala. Maua i le malo. Le kingdom news lea. The kingdom message lea. Le i o tātou lima. Ai tātou te leo. Whai le commission. Commission lewe mai Yesu. O lana polo inga po lana. Po inga po lana. Polo inga mai ai tātou. I o tātou wo. E whainu uma. Tala i atu. Ia lona fina ngalo. Ese le tā ua whaelele e ai tātou tenta noa ni whiawhi peo nau tā ua. Tā ua tere lo tātou malam lama le tātou fwoi vaenga ma le tātou pāte play le te mil nei ma le aia inga o le vaenga lea o le whenginga lea tā vita. Whenginga e a fia umai tangata umalama e le tātou ngā ruenga e whai e le tātou pāte play pei fo o tangata i uteia ia, tua wha maoni ma tausi e pei o upu o le whengenga na whai ai le tua i a tā vita e tausi ma whai mea o malawa tusa mai ainga e wha pena fo i tātou. O tātou, e iei fo o le tātou pāte play as Gentiles. O le tātou ma tā whai oi le tau na whai, ia peo nau tātou tala noa le fiafi. Whai loa atu o le tupu o le malo. E lenga te lea, ia mauti no le tātou te ola ai le tala le lei lea. We got to live it, live the gospel, live the good news in our lives and be effective. Ma ia vei tātou nisi vape nao na fie mo le mau ma batu le fina ngalo
o le atua ile lalolangi. Ia, le ala utatu lo ina nei, ia le telo nei whenga o mana whaia le atua. Ma le tangata amata mai lava ia atamu o mai lava le whenga, wai tu e tasil tatu whenga le ai tu toi, tele lope tu se tatu tal noa le vaso le au, ta ua tele, o le whenga fau, whenga fau. O le tele o whenga ia e ono uman tatu tal noa. Ia, sa ua wai mai lava. Wai uma mai nei whenga, e o mai lava le whenga ta vita le, ta uman tatu tal noa. Ai na mai a lo le whenga ale atua matabita. Mai a lo le whenga lea. Whaatali, fōringa mai o whaatali, tali lo le nuu o Israelu. Ia male lalo langi, fōi, ai maisea Israelu. Na patino e langa o latu, tupu tabita i nama i taimi. Whaatali tali lo le lalo langi, e maise tanga te iuteia. Po la le taimi e o mai eile maa lo lea. Ma sau ai le mesia ma le whaola lea e mai o lona no fuali. Lea o latu loa ma latu malamalama, ele umiana tula i mai Solomona ia ai corrupt foi ma telele mea lele ina tula i mai ma le fornication ola ai Solomona mai ua i lava ina maule poto ma le te leo le tamau ainga ma mea sa ia isa. Ia, ole tūlanganga iei si tupo Solomona le atali o tāvita. E o mai lava la i a tāvita. E o umatu tāvita. Ai o mai lava le taimile nei. O le lava e whaatali tangata Israelu, tangata Iuteia. Ia, e mai se voi tātou Kerisiano. Pala le taimi e sa oi le Mesia, sa oi le whaola. O le mea la e se ai tātou ma Israelu so mtua whawhine. O le o tātou malama le leia. O le tupu lea, lea na walo ia le teimi o tāvita. Lea na sau. O le whaola. Lea na sau whai ale me tau, o le whaola, tongi ola. He came and did a redemption. His work, his ministry. He went on a cross, died there, and save us. Whaola i tātou. Ai o siono whara vela. E ese mai tangata Israelu ma latu manatu. E le o le Mesia lea, la latu te expectinga, po le latu tupu lea, e whaava vaulo no whali. Because when Jesus came, he came in such a unique, low way, low key. E maua laloa, e maua lunga i le manatu o le tangata e maana malama iai. Ono le wala maulalo. Ia e maua lalo amale amana ia e tangata Iuteia. Langa expecte la tau se mea matau tia e sa wala la tau Mesia. O le se senga langa o tātou ma Iuteia. Ai ui lea, o le tō tele o tangata Iuteia o ma le taimine. After 2,000 years since Jesus has been risen and went back to his Father. Many Jewish people, Israelites, are converted. Ua whapenao na liliu tangata to tele Israelu, matalitonu, o le Mesia o la tōlea na momo mai, awa misi. Ai o mai lava le temine, o le tele lava o tangata Israel. La tō te matua, i tapuni o la tō talinga, pe a whalongo mai o talano atu, o Yesu la tō Mesia, lea na sau. Aisa, le tali aina la tō. Le tali aina la tō. O la me esele tāua i tele o tātou ma le advancement, le advances le kakuke. O le tātou lama mo tātou loa, ma tātou tele o tātou talia o tātou loa, we accept it, o Yesu o le tupu. Loinga, e te le atu le awa noa, e mawhai eo no tātou maua le maa lo lea. Pe atu se tu, se manatu wha le tangata. Langa wa tele tausanga wa tele taimi ia o tātou loa talu na o malitala lea i tātou. Lea o tātou accepting o Yesu lea, o le Mesia, ma le tupu. Lea na fio mai lona tūlanga le tino, o le pepe, se o na matua, ma liu,
ese mai lai tangata Israel winga a disadvantage la pe le titi le ava no le le mau e tangata esa langa o ko ke le anga lai le o tali lo inga ava i po se taimi o le ala to tali ina ai Yesu pe asau Yesu non to e fio mai ma fa ele tawele am ke to ali liu o to tele se manatu la le tele o le se senga mata to nu ese tele o le taimi ta to te ta penai ma sao niuni ma tā lai atu le tala le lei. O le tō telo tātou nu ese o leo e whai le tala le lei lana whamai e Yesu i on so. A whai tō tele tangata Israel e leo tele tonu ia Yesu. O ringa was just few, maybe few thousand or few hundreds of the Israelites, the Jewish people that are spreading this good news. Aisa, langa la tō tele tonu. A o tātou, oka le te leo le awa noa. Ele ngata o le awa noa e tā lai ai ma watu le whi au le awa mai e missionary wo ma le tala le ia tātou. A o le te le foi o le awa noa e tā pena i la tātou mo le malo le a tātou te tonu e to e fio mai Yesu o le tupo le malo le. Ma maua ai e tangata e tu mau ma faa tua e a te ia. Pe ona whamele ma te yo e lusu ma le faa a whai po e sulu ma le lima mai a. A o le tu mau se i o i le ngatanga. Tō por sulu lima por sulu lua i se atu lau. Ana i se mau nā i le ma te lusu malfa, na i upo Yesu mai a o le e tu mau se i o i le ngatanga. Mai a Yesu, he will be saved. Mai e faa ola ina o ia. Pepa sumatot. A o le e tu mau se ia o i le ngatanga. Tu mau lea. Tu mau le lo fatunoa. Tu mau ia Yesu. Tu mau le faa o le tanga. Tu mau le whenga inga fau. Tu mau le mea lea. Le mea lea ua. Ua umana sao ni ema whaia Yesu. O lea. Le whenga inga fau. Le la tata noe next week. Le whenga inga fau. Pea ngainga na sao Yesu. Wosi le whenga inga ala. I lona toto. Ina ia faa sauina i tātou. Ina tātou manatu le whapea, wa o wha o leinga. Tātou ia e loto, whaile le charismatic ma, te tonu le, ngā ioi e le ngang pa ia, mea lo wha le ngang pa ia ma le salvation, accepting of Jesus, salvation. Pa mga ka whanau fuina o wha o leina. Ai te lor ma nei o le upu lea. Ai o le upu lea no whaetua nei. The real salvation. Elise me ta o once you're saved. Nei se me fa pe na so tu spaia. Nei ma se o onga tu spaia. Ai fa le ina lo ku sape ko ya lo faila me leanga. O nga u fa yo ma tele o le tu you're saved. I don't believe that teaching, that doctrine. I say a le fe mai. A o le tu mau. Tu mau. But for those who abide. Nga tangata abide, tangata tu mau. That he will or she will be saved. Ole a faule. Ole melanga ka ole faule inga mo ia. Ole save le tatu te ia o save mai tatu mai le paole ang sala. Mo kako ese mai ai. Yes. Jesus save us o kako ola i lesi pito ngai lola lesi pito. Ia o tatu mo ole faule tanga. Ka salvation neng sa Yesu ta pena faule tanga. E ala lona maliu. Le o tatu sa loto ai. But that doesn't mean o ko mekelo waru le malo lea. Na ole e tu mau e faoleina. O le mela ka o le faoleina. O le whaimai o Yesu. Le au auna le ye ma le wha maoni. Au auna luinga au auna ia Yesu. Na e wha maoni lau au auna ia tau. Whaimai lea. Le au auna le ye ma le wha maoni. Na e tu mau. Na e wha maoni i nai mea i titi. You were faithful in little things. Now, I'm going to give you plenty. Plenty so that you can make as yours. You're going to look after many things in my kingdom. Ole auto fio e te pule me tele. Olu fale maia. Ele fie o lo wali. Le au na le lei. Male wha maoni.
Luminga. Ele manau mia le afo ile. Alu ya Yesu foi mai wa masui ma talia ma ai ko alu fai me le ftau. No, I don't believe that will save us in the last moment of our lives. Il taimi mulmuli a mesel fam snonga a mi utonu le tua. Fam snonga le tua usum tu fa fine ele pe o fam snonga le olanga corrupt le la langi ka ko ke ai. Fam snonga le langi ka tu te ai e ma fainga fai fa au. Ta masino le a mi utonu. Ya ele o puia il tele o famsino la fai la miton al kele o famsino ia fa pena le langi ngi ta tu ti ai e ele le a miton ale famsino le o le tua o Yesu ke riso e le o se famsino e fa au he is not a biased judgment e le o se fo le matua he's a faithful truthful judge that he is going to judge us. Ole ai faia le famisnonga mo tato uma. Ele taimi muli o le tato o langa ma soi fuanga le tato te olai. Ole ma lola le millenniu ma le tato te va vai tu na isum tu va fine. Ese le taua. We're looking forward to that kingdom. O na le tato te tau la el tato vai. O na le ma lo le o le tavita le tali o tavita. Ole ma lo le o lo fa penaona tatou fia maua. O Yesu la le tatou te tala no ai, pero tatou tau, na tali o ta vita, leo lo fa tali i ai le langi, leo o tatou sau Yesu, tatou tali aina o iloa, leo malamalama i el tele o iutei ono o te te, ale fala walu Yesu, ale fo tatou tel tonu i ai lo na toi a fio mai. E le toi a fio mai o ia o se fa ola mo le lo langi. E la sau i o le famsino. Pa wale vaenga e ole a faia Yesu na ole nu na lo na nu ole ai e faia le fa ole tanga e fa sauina mai i ma lo ole a atu e vanga ia i Jerusalema e fa siotia la atu e fa leanga ma na le petia ma ve seina Israelu mai lunga ole funga ele nei ai fio mo lo Yesu ma faia lo le tawale amaketo amen. Ale lawa wa tatulo wa fio mai Yesu le alo tavita le wa umana fio mai fa oleina i tatou ia ai la so to fio mai o ia le fa ola o ia le Mesia sa perfect ina mai na te fa ola ina mai lo na no mai ona fili uma o lo o iai i le lalolangi le temi nei le tawale amaketo o ia o Yesu o ia o le Mesia e sau mai le laina o tavita. O le ai e toe wha ma fola ina. Le si lea ministry e Yesu. O le ai a sau e whaia e le vao le tua malona nu. A o lea ua uma o na ia tāpina ina. Le si vaenga tele ala e ala i le wha o le tanga. O le ala vaenga lea. Sau Yesu toe wha ma fola uma. Mea sa maa numi ma matanga talu mai a tamu ma eva i le mafutanga le tangata ma le atua le whengainga a le tangata ma le atua a Yesu le na sau lea na valo ia ina mai lea na taua mai whengainga o masi o mai le whengainga ia ta vita o ia lea o lea na sau o le Mesia, o le tupu motanga te iu, te ia male lololangi. Na sau e whapena, he came to bring a remedy, a solution for the damaged humanity. Le lololangi ua matanga ma whaaleanga inga because of the fall of Adam and Eve. Ona o le pa uo a tamu mo eva mai i e tena i le whaatoanga na whai ai le whengainga le atua ma atamu e tusa ma le la au le ola ma le la au e lo ai le lei ma le leanga lea sa wha maua lunga le tangata mai a solia le whengainga
a le atua na tu inatu ia te ia. Nea lau tātou i le teimi nei, vi ia le atua. Mea na whai e Keriso Iesu le whao le tanga, o ia mai tusia Paulo ia Roma lona mata upe lima whamai ia wa ta ua mio tonuina, whai mo mare lua, wa ta ua mio tonuina i tātou i le wha tua e ala ia Keriso Iesu. Ua o tātou le leia i foi ma le atua. E le ngata ua ta ua mio tonuina i tātou i le na o le wha tua i a Keriso Iesu. Leila wa sisi mea ta ua mio tonuina i tātou e le o le tūla fono, e le o se lotu, e le o se constitution o se lotu, e le o le wha Samoa, e le o sisi lava mea, tasi ale mea, na o le wha tua i a Keriso Iesu. E ta ua mio tonuina ai tātou. Lale wingo ta ua mio tonuina, e wha o la ina ai i tātou. That's salvation. Pe wha nau fowina moni ai i tātou. Pe a tātou wha tua i a Keriso Iesu. Paula wa leo le awala uso mtua wa fini. Leila wa masisi awala. Ia, leo wa iatua to e kwata. To su 5 minute i ona. Mo fo leo le tātou taimi. Pe a whaleiva. Ia, e leile talato le tātou leina. Ia, mai fo iso fina ngalo le fiafi le tātou mata upu. Lea lea tātou tu le tātou mta upu o le tātou vaenga mulimuli leo le whenga fau o lea whai ua i le tātou mta upu le vai eso fau. Ia uma lona. Ia te alola tātou tal noa tu fo i sesi mta upu po. Ia po o le Kirismasi. Ia e whai o tua isi a tātou vai aso mulimuli. Leo sau tātou walau. Whata alofa le tātou walau. Lia fiafi ta alofa. Ta alofa poni. Ta alofa Antonina. O amai o le tina. E manuia whaftai. Ia le li. A lo lava le on sai. Ia. Tele la mfo i mo kalame mana i nei tula le po. E amata mai nga fo i le whianga inga ni fo kata o mai. Ka amara mai nga whianga inga ia tavi. Ta se i o mai whaatalitali hatu lea fio mai Yesu Keriso. Ia la male atua poni nei. Nea oma wa e whaamara malama mai. Mai sia au nei tang. Whaftai fo i mo a fionga le atua waile aia se tu se te leo fola mai e whaitau e whaitau atua e whaitai tōngu amal me tā upu rea e te sao mua mai ai i lia pō ma lia pō e vi ia le atua whaftai te le lava mo le sosoani foi e ala le fionga le atua e mai se lava wa au ia o se tangata na ola mai le lotu pope. Ia e moni a fo e whaitau le i nā taimi. Ia e pe o taimi nei o nei wa tua malama le lei. Ia o onga ia fionga le atua. Antonina. Ia. E whawhitai lotu pope n tā o mai e iwa. Tā te lele au ngā fo lotu pope a tā ua. Ia ai ana. Ia nā, vi ia le tua. Ia le atua. Toso a fo ia ue si o tina ia so ia lotu pope ia ma. Te lea fo i ni mea o ngā na momo ia ia ma. Vai fo i leo langa lom tua e sele. Komiti le li, vi ia le tua. Ia, o wao nei tua o lotu pope. O te alua i lotu ia, e le ngalo ia te au i lotu o ola mai ai. Ia le tua. Le mea leo le ola tatalo, so anga i le lotu. Ina le mamao le mea o ia ia le ia se. Foai. Pa tele le mea lea, ia e sava vali le po. I le o ni pasi e sava vali ai le po. E fai se fululua le po i si lotu. Ia ai ana, e alua le toa ina. O atu uma ia, alu. Ia le tua. Ia le atua i nei maatua foi wa mawai atu o laua. Ta o to mai tia sa a le ai ma fau e la tu ta inga o ia na o i lotu ia. Ai mana tua pea maatua. Ai whaftai fo i mole. So ane tele le wha malama inga o le apionga le atua. Ia le tua. Koni. Ai wha mani atu le asfa nau si o whatua. Whaftai. Ia mani lava le asfa nau alo wha atu fo i e le tina o ngā luenga manu fualo. Ia mai se lau sunga o tu mai le fuil nei. Afte tele lawa, te o tina. O le mata upu au te alo fitele mo oe, ia wha pia fuile. Le o tu mai le fuil. Ia manu ia le po, to pātai fua. Whaftai a Antonina,
Ia, alofa atu, manuia lava le fiafi. Ia fase. Ia foi alofa atu sau. Ia fase fua. Se fua. Ta alofa atu ala ulona lua, ta alofa. Poni. Dio, ta alofa. Jacob. Ia. Oi, maole kopo, ia, sa no mai. Ia, ia faso ia. Ia leri. Ko. Kala wale wongi. Ia leri. Ai fa kai ro sungale faso hoi. Ia ko faso nia sia. Ia le. Mando se me fa ngofi hoi are kau. Tai si opuma fio mai der Bonila. Fio pai der ka ko ki faso e runga le ala e ranga me alu de rang ya ko. Ia. Bonila. Ai ser ma ia ese ma ia falo kanga ro ka ko mo. Mo e wa foi na tu la tu wala mo Yesu Kristo. Pero me nga si ka ke falo ro o Michelle au video por lado ya so so great. Alengo vai la komeni, fa tai la. Ya so ya. Afkai le lo fore ko music great. Ya, le tu fa tai la wa. Mo lo ko fa tai pun. Ya. Fa tai la va la mai, fa tai lango. Fa tai tele la famia tu le tu ya tu na fu tu le ta tu tu. Ya. Ya, fa fo. Ya, God bless. Te fila le vai as fa se fu. Ja, talofa tu lista tu lau, talofa. Talofa. Ja, oi de swafa fa mon moli. Vai pua. Talofa jol toina, vai pua. Malo lavale, soi fo moa, e jol to ma tua. Malo foi de soi fu na sua. Afkai mole. Por kalabe de ge fiak. Faro roa kurava bale ko. Afkai barole. Kawaka. Le ega ya fisidi e koru fa bolbol. Ja. Ole ofisiri e rua. Po o se fea gaiga i sa waga i e su po se ba vaika. Dega sa wai e su ro au so i au kou fiar fag. O roga lua. Ole a walu a wiga bailo sui kou ke ba puka e so fagagi. Era fisidi raga e rua bala fisidi de kasi fa bole podi. Ole a kou wale kura foko lega fa kau e sai waga Yesu. O kere sau ka kala kura foko. Aga o sau fa bausari ika. Ia. Fa bole lava bale raga fa luar. Okay. Ole pisili mo foi o naipi o mai batasi a o po Yesu foi le na fai lana mawaenga. Ole o ina le vaenga tonu alna. To le la afiu Yesu le langi. O lana fa ma fananga iona so. O le teimul muli. O ele ngata la mana ilu pulenga ta ua vai pua o le mawaenga. A o upu fa ma fana Yesu. Mate le fo ile tusia Ioane lon ta upu sfulu. Ma le whāwha i upu mo mue o lava leono. E fōlinga mai pe o tau popole i a so o Yesu o no le awhiu Yesu le langi. A ngā whai e isi upu whapea. E aua tau te atu wale. E tele mea e no nofo ai o tau le mauta o lo tama. Ana le ai whanua o te alu o te sau e. Me whapena. O upu fo i e wha whana atu e wha malo si au atu i lona i ona so. Ona be o tau Yesu langa fo le pe o tau whanua noa i a lona au ainga. Ona o le ai kai lase se me vo speo se fainga malanga o le ao ai tu le si vaenga. Ai e le o se fenga inga. Ai pe o tu langa nga o se ma vaenga ma le ma fanatu Yesu i ona so ona o le a fio le langi ai tu le o le ia la te o fai le fina ngalo o Yesu e tala ia tu le tala le. O le si Elena e sa no ia i le vaenga o le tu la fono. Na o tele i sau e te tala, ai ia whaatau nuina. Le lana i sili mai po le ale vaenga o le tu la fono.
Ma to le fo e lua vaenga o le tula fono a vai pua. E lua vaenga o le tula fono le vaenga o polo inga e se fulu. Paui o polo inga nga tusi ai a ao le tua. Il papa maa. A o isi la tula fono e ono se lau se fulu ma le tolu. Na e wha ingoa o tula fono mo se. Tula fono la na e peina mai e le tua i le nganga i a mo se na te tusia. E tango i e wha mau maulalo. Me fo tula fono i mea ai o lava lava, o whainga taulanga, o le malu malu, e le kele i e ongo se lau su ma le tolu. E peila o le tula fono, o tula fono ia o le ena wha mai Yesu, o le ua fulfill uma ia te ia po o whaataun uina o mātu la fono ia te ia e le eise mea o le ato e tau tinga ina e tau polonga i e tau si e ama tau lia la polo inga tu la fono ia po polo inga se fulu e le mawhai ana wawae le vaenga le nā mai i lo ulo le tā ue o mal te mil nei o polo inga ia na tu si ia ao le tua e ui lava fo e na pei fo linga mai nga fulfill fo ben fa tau ina ia Yesu ai e te tau lava ono tatu fa tau ina ma tau sia pe e le mwhaion tatu vai ina le e le vaenga le vai pua o le si ono se lau se ful mal tolu ma Yesu se ko kere ko kau ki nga inga kau si nga me ai mo me lava lava o le malu malu aisa o me manga o le o fulfill po fa tau ina ia tia ia ke le vede o au vai por o le pe kula fo ia se furu le lo ka o bai fega ko le lo ni bakai kai gai so fu fa ke sia na o sa polo iga o kula fo ia bai fa ka bo so fu ga o karaka malia o le la oficina ya fa bol e kukusa be e ruo le babaega ma le feraiga le ai e le se senga awa le babaenga lo yo le babaenga e pe vole le tulanga o le atitea o le atitea a le fenga e pe vole le o se mali lienga o la faise dio la faise mali ka pe vole le fa causa ka vale ia e faile fenga e kausi e lesi ku e langa foi vaenga ia e kausi foi el falka vale lo inga le fenga a sori la les ia onga ia le fa le tonu tu lai mai mo conditional o le ma vaenga ia ngai pe foi le e o fa kasi mal upule ole fa ma fana ia fa to fa ma fa soifua ia pe o le ma vaenga pe o se me ole a titea la titea foi le la lo e vai po e winga ese e le se senga ole ia pena e foi de na usawa ole fegai kala le ga fai goa bale tua ele ko ye si lolo le pike fa ba o fegai kala o gua o la le be ka fegai nga o fenga nga luinga e o se mea e fa maoni e tu umelua fa maoni le tua ilana ele to mai se lolo ya be se le langi ia e fa maoni foi no matanga ole ile lo langi ia ele la tau sima tulanga o mea ai inga matulanga o mea o mai pe ona finangalo ile tua e o mai lava la timing o la lava tau si ile tua ilana fenga inga mal tangata ia fa ko le la o bagi o le ta ka big chapo ya ke awia ia be ia luo le fenga inga mal baba ka pe la le wa e sa go barba ba e serve ka o fenga inga e serve ka o baba ka pe o aku a foi kulo wakura ava peo le wo vai na ya o fa kulo le no ko lua o le la fa ko ba vai ga le ya ke a wo ge ko fa ye se ko lua pe a bo o le fa ga larga o le ma vai nga la o ba vai ga larga que lo se fa nga la mo ba yo le ya be ye ro e ke ba vai ga e ke bo le fa ga ya nga ya Langolela e alu e tele tu sau e ala malaila le fenga inga le pa vas fenga o le spiko ya tai a toina ya tai lango mai ya so foi al nevia se fo alo fat fa
Anaya fa so mai al tama mia man fisidi. Ole ele tal no fo mal to ina nei vai pua o man tu ele i ta wa tu ole ia le fai longa o le whenga le tua mata vita. O le fai longa. Mai taunga i se fai longa pe o le nua pe o le peritomi. Wingo le mea wa ai fa manatu mai ai le ta ua o le malili enga le na fai. E pe fola o le tulafono. E pe foila o le lawil ele. E le whenga Palestina. Tulafono o ia le atavita. Whenga le tua mata vita. O le fai longa, o le nofo ali, o tavita, o le nofo ali. E ui lava la ina ua malepe ma avese ina e Mosalemi ma tunu ma Palestina. Le mea sa iai le nofo ali o tavita i tono Siona, i tono Jerusalema. Ai o la lava i la ulele, la lava i le tūlanga. Ele o fa pe o ave sin wa ave wole o to yai le no fali a ona lava yai le mea sa yai le no fali e toe fa tuina le no fali o tavita e se taimi o luma lo ingala o ingale ta tu te ba yai o le no fali il na Yesu o in o le toe fio mai Yesu ma no fo tupu ina o ia o le tupu o ia o le tupu o tupu o le ali o li e ifo i ai tūli vai oma. E pei ono wha mai ai i a Paulo i a Filipi. Ia, wa watu i a te ia lea lava suafa e sili suafa umalava. Ona o lona wha maua lalo. Ua wha pēnā ai ona tu inatu e lea tua, le taito po le suafa o le alii po le Lord i lona atali o Yesu. E tau e lau whaiva oma. E tōtu tūli vai oma. O a whea e fulfill ai pe whaatanu ina le nā mea, o tu tonu o le malo ke riso. E leo tupu le taimi nei, aisa, e isi tangata o le whama o tuli vai uma, ma lau whaiva uma. Nanga e isi tangata le taimi nei, o la i foi, me le ni ola, la i foi povi, la i foi, i manu ma la au, ma te leo, tupua le nei lalangi. Ai le taimi e le aso, o le a i foi tuli vai uma, o lau whaiva uma, ma tau atu. O Yesu, o le ali, le swafa le ana ave le atua, le taito, pia o swafa foi matai e tātou Samoa, o le ingoa ali, o le swafa, e avatu i le ali. Le swafa le ana ave le tama i a Yesu, fa mai Paulo, o le swafa o le ali, Lord, lo ingo le Lord, o ia o le tupu, ao, o mea o malava. Whaftailo mātou tua, ia tu mau ia to ele vi inga. Fa manu ma le fa ni tanga. Wa uma le mātou mata upu le nei po. Mātou te talo. Matu ina atu ia to inga lua ele mana lilo lo nganga. E te so soni atu. Fa o ma fa mausali la upu na o ina yo mātou loto. Au ngā ia so soni le mātou sawalinga lo fa nei. Ia fa manu ia ma le nei po. Anga lei fo i lo tunu i fa ngā malo longa le nei po. Me se foi tuto le aso ta au mal nei vai aso fa mnuia yo tangata i so se tasi o fa fonga mafuta mai me se vo lo atu no lo tele se o matu malo sa mo fa mnuia atu ai lo matu tua ya tu ma wat pe ya to ele vi inga o le fa manu ma le fa ni tanga nei o so uma e o tu la le fa vau lava amen ya vi ele tua sa mo Iei fo ile tātou Bible College a mata fo ile tausanga fo ile masino February ile lua sfulma lima ia a fai e te fia a mata i se amatanga fo se a onga e wha Samoa ia lona a o awina ia o le Auckland Pacific Bible College ia o lou no fuanga le leia na e a o awina ai o e mole fina ngalo le tua ia na bala au mai le ta telefoni ia sa ili mai ia sauta numero ia pa fai e te fia mana umia le stala o lo swafa mo le teusen fo ia mo ni taimi ia manuia lava ia fai ngā malo longo le fiafi si o tātou tunu pele o la auto o na lei poni fonoti fa soi fo ia mo le taimi God bless you all.